Hello muntinaum namite ho zo se limna ka hin nei kinun chule tuni khol hazing nisim som na thum sangni le som ni langa din jong tu su chum chum ho phon do na anei ki taw hiti manipula cheng nam chum chum adia Meilhei hon manipula cheng kuki ho Myanmar ke pat manipula dan dihlou ta honglu da hi ve tia ngohna anei jing lai ovin online news portal LT Newsin Hulchil na ananeyuvin adilo ahida anapongdo winahi LT Newsin document chum le lekha gizi chum akona thu LAHKHOM win manipula koki zosi Myanmar ki pat hungkal jam ahi vetia ngona ki nei hi thudilo hitin atalango winahi LT Newsin asaina chun manipula koki ho hi sangkhat jaku somgup legida Congress sarkar pulhaya Myanmar ki pat Manipur hungjam lut a hiu vetin social media nasata ki sei muthiga aumin hitia social media mangho chun resettlement of Koki refugee in certain area tia Deputy Commissioner of Manipur anahi SC Vice le Manipur Sarkara Under Secretary Birender Singh leha ki thattu na limchu anata do vetin LT News chun ake sejinahi Inla lekha lui le document lui hoa ki seidanin Koki ho hi North India le Manipula kumjakhat lang anacheng a hi dano ake sejiti LT News to sochun ngona dihlou ho donbut nein asajinahi British officer Lieutenant Colonel John Shakespeare in aji lekha bu sangkha jako somlania anaki sudo dalusai Koki clan sachun ul Koki ho Manipula 16th century laya ke pat Manipula Koki ho anachen dano asein Assam sunga kasar la azong Koki ho anachen dan thu ho anaki ji ahitin LT News achun aki suni nahi Hichiphat laya Koki ho Manipur le kasar sung ho anachen uchu 19th century scholar dang ho lekha ji le British officer ho thilji chum azong aki muin Shakespeare in Aimul Anar chothe chiru kolhen kom lamgang purum ti khub le vai phi ho hi Kokina ma anajin amaho hi Manipur phai cham to ki gam gia thinglangam ho chengin anasije kiti British on Koki ho World War I so amandinga hunama anapui jiuvin sangkha jako somla sagi kuma ki pat sangkha jako somla kuchen British ho anadovin Koki rising ahilo le anglo Koki war tin akiseji Constitution Scheduled Tribe Older Sangkha Jako Somnga Noeza Assam Sunga Koki ho Sangkha Jako Somnga Kuma Scheduled Tribe Status Anaki Pin Tripura ho Sangkha Jako Somnga Lagu Kuma Anaki Pikide Tin Akisizinahi Hijithil Chum Hon Kichita Vetsa Chahile Koki ho hi North India le Manipula Sangkha Jako Somgup Legit Masangapat Anacheng ahitawi tiahi social media kithe thang lekha thatchu ipiham tia LT News in Hulchil na anina wachun sangkha jaku somgup la sigia Burmese sarkar in Burmese mi hilo ho nodo na dinga operation khadomi anapanovin national identity card neilo khotam ta Burma akipa anaki nodo nahi National Identity Card neilo khotam ta Burma apa anaki nodo nahi Burma sarkar in ahin nodo khupwe blachun Koki ho Manipur sunga anlu rahiwi Scholar khan khatin asaina wachun Koki ho Burma akipat hungkino do ho chu sangkha jako somnga la naga movement halaita Manipula akipat Burma anazam lun ho danin ase wetin LT News sun atalangina hi India adia IT service company la adia alin pen loiza ke he HCL Technologies in ahung ding August nisim somni lenia kipat Kangpopi district headquarter muna amaho HCL Tech B program adinga enrollment drive anidi wahi hicha hi class 12 chaisen ho IT le non IT a kero sim theina ding lampi asip ding hin kumkhana thalo dangka 2.2 lakh chen amu theidi win akisejina hi Registration le screening hi August nisim somni lenia kuna IT Center Presidency College Motbunga ke panding hi hicha dinga candidate hon computer based multiple choice exam to do English mathematics le reasoning a theme wa na ani di hi Tech B program hi la somna ni sung chilading work integrated higher education initiative kharahin hichihin simlai ho software developer analyze data engineer le support and process associate adinga ki theme chuna api dinga hi
Hiji training program a hin chai phat leo amaho hi na to na ki pidiu kum khana sumlo dangka 1.96 lakh akun dangka 2.2 lakh sen ge alo pha ti wa hi hiji adinga eligibility criteria ho cha hi le class 12 for minimum score 65% kosim a hi lo le 70% CBSE a hi ngai ding a hi IT role adinga class 12 for mathematics a hi lo le business mathematics a 60% be mu ngai ding chu le non IT role adia chu mathematics subject ngai lo ding a hi Manipur Health and Family Welfare Commissioner Suman Singh in Tuesday ni chun Manipur Sarkar in ahung long ding sang ni le som tum ka HIV a hi lo le AIDS na tha nei le HIV a hi lo le AIDS ya mi thi zan su nim a hi lo le su kim na ding to go no me tin jan ni chun anase jina hi Suman Singh Hejitu hi Infar Police Compound City Convention Center Muna 2-month intensified information education and communication IEC campaign ke hondo na kin gon le International Youth Day sang ni le som ni le nga ki man na an se hi Suman Singh na sei na chun heji to gon hi National AIDS Control Organization in sang ni le som thum sunga HIV a hi lo le it na tha nei zat le HIV a hi lo le AIDS ya mi thi za su nim ding pan la na aneyo to so na khara hi ati Health and Family Welfare Commissioner Suman Singh in asay bena chun intensify IEC campaign tuble doi chu HIV a hi lo le AIDS2 a mi pi ho het gil nei sa ding HIV a hi lo le AIDS Prevention and Control Act sang ni le som na segi thu mi pi het sa ding chule HIV a hi lo le AIDS na nei ho thet le chumbol loading ti ho sa phung na ding campaign a hi ati Manipur Governor Ajay Kumar Balain IEC campaign ding a chun by rally cheating flag of an ball in a hi kin guna governor in a holim na chun HIV a hi lo le is na kun ki vena ding in Sarkar Department non-government organization le mi pi ki loi khom na chum ho ki thu khom ngai je ati Balain a sei bena chun Sarkar Department NGO le mi pi ki loi khom na hon HIV a hi lo le is thu milham ho a het sawa HIV a hi lo le is na nei ho thet loading le chumbo loading ti ho le HIV a hi lo le is test ball na le ki jan na ding ho mi pin aman theina diu lampi ho sei pi angai je ati na hi governor ina sei bena chun International Youth Day ki man hi khangtha hon thip na chum anei ho het pi na ding a hi atin Sustainable Development Goal SDGs mu theina ding le climate change ho thua khangtha ho pan la ding apoi modan jong ana se jina hi Vengsung le khosung ho agi pa khangtha ho thu nei na le pan mun pi ding a hi aji chu thil ki khel na dinga khangtha hon pan mun thu pi ta anei wa hi tin jong ase jina hi kin guna chun Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan scheme noya governor pan TB screening na ding AI assisted portable X-ray machine jong an hom to ina hi Chief Secretary Dr. Puneet Kumar Goyal in jong kin guna thu sei na anein Information Education and Communication IEC campaign hi HIV a hi lo le is na nei ho lungput khel na ding le amaho mihim khat hi na za bolding dol a hi na ho sei phone na dinga kin guna hi tin kin guna ki khom mi pi ho he dingin an se jin hi Manipur Governor Ajay Kumar Balain Tuesday ni chun hatta kangjebung infara har ghar tiranga campaign by rally flag of on the ball in a hi by rally chu Manipur police in ahung lungding asom sigila kuchan na India Independent Day to kisaya anaguna hi hicha chun mi chum in pan lawin Thobal district a khungjong ward member chan by rally anachiwin hi Manipur Chief Secretary Dr. Puneet Kumar Goyal, Security Advisor Kuldeep Singh, Director General of Police Rajiv Singh le Sarkar Officer chum hon hatta kangjebung muna kin guna chun pan an lawin hi Manipur Governor in Hargar Tiranga sang ni le som nilanga campaign to kisaya Manipur State Film Development Society Palace Auditorium muna ki gong Tiranga konsara jang chun pan an la in hi kin guna haulim na chun Governor in Prime Minister Modi lungela kun hungki pando Hargar Tiranga campaign hi India su mi pi ho ki ngai na anei dingule gam ngai lu na anei na diwa ki pando hi tin anase jina hi MSFDS munachun Governor pan khuda ki sim thil chum ho ki zu na dukan ho jong valthana anani jina hi
Assam Rifle ho Toguna Noisa Peace and Friendship Volleyball Tournament Sangni le Somni lenga Kangpopi District Headquarter Sports Complex Muna Anachil Hachu Janin Khumkha Anahitan Hichi Khumkha na kinachun mi pi gulse lama lunglu na nei tampin panalaw vi akiti nahi Hichi tournament hi 16 Assam Rifle le Kangpopi Youth Union Toguna Noisa anaki bola hi Final match hachun Danger Boys le KMT Jangnoi anaki chim thanin KMT Jangnoi chu Gulzon ana sangin hi champion hi nala KMT Jangnoi in kipaman dangka sang som thumle trophy certificate le medal ana sangovin runners up Danger Boy hon dangka sang som ni medal le certificate chule trophy ana sangovin hi Ibrahim Athoi KMT Jangnoi in best player award dangka sang nga medal certificate le trophy ana kisani nahi Hill Tribal Council akun mi pite hi nga head sana le team na THUSOH ki mun asay na chun. Mor agam kaya cheng kuki zo cha te hi nga head sa le team na chu ahi le. Aji sa may nisim tum sang ni le som le tum ni khuapat. Meilhei ten tha chi mi tinga gal ehin bol khum ta ziun. Nam mi piten mai lama itu bule idalo. Meilhei to chen khom le kivap khom na nei ta lo ding ahi itiu to thanin. Anuya head sa le team na hi mi pin azui che dingin head sa na ahung kinei na hi ati. Gamle go chung chang thua eile eki ka government a case koi man a bol ta lo ding chule. Koi tabang gam thua case ana bol sahon. Aga na thei lama a kinung la ado ding hi. Vetsa nan tu le tua Jehovah Jireh Children Home hi. E ho chipi customary kura HDC le. Em cha no ho sapuin athua na ki chai sa chu government kura he na ana bol jeovin tu chen boina asu jing na hi achi safara anakil hang sab sabunga amia sa ki ma dona dinga na to nei zo sin jong inga diwin het sa hi hijitu pi hi nasa lowa bolte te ahung ki ma dole koi ma ngai dam ki chen loading khupi ki vai hom na HDC kurin dangka sang som nga agap na ki nei dinga hi more khupi sunga koiman government pata mangcha eile egi ka aban gol aje theilo dinga hi chule mi pia dia government gam kila to a ong zo si koima ama chang phachum na dia na to anei theilo dinga hi government pata ho hi government mama to kidin te na dinga mancha ding bo hi gamsung le khupi sung ka ngai lui tia agam sunga umlo munchum district chum state chum chuma hon social media mangcha tampi seisa nga agam kailam kai to ki jamat ding in ti mahi aji chu igam sungo wa gal ji in aching a thim lam kai thei tampin gamsung ada lau hi mi pin phamo a ki sain hiji chun gamsung le khosung ka ngai lui ti zo sin ilama ihung ki lewa iki thu khom deu a ki nga jing in hi chule mai lama jong igam sungo wa government to hungum ding a hi jin chingthei ta ki mai tu pi din ki go che uti tin Media and Publicity Hill Tribal Council more akun adi nagam kay sunga mi pite hi nga het sala tip na ki muchun asay na hi tu ni khwa di nga THUSOH LAHKHOM chum phon do na ihin nei thiu hi chan chu hitan ti